April te channel thiu tu zong te chi bei thami ka buk vek ka chu ka lo sei lok to ang khanin he kumin sang ni som ni pathuma bike thar kan mu mai tur kumchan ve kan mang zo to a kumchan ve la oma hianin ing bike nge lo la chuak ton ti kha nge side sang side lian sang te le mi o ka kan thet tang te a kan thiat lok ang kha kan rin ang kha kan non sei ve le do na heng zong karon soi hi achuk ngai don aron thleng ngai don ti kha om chung lo ni ma se India side side lian sang a hetiang hi an zina sat em awangin video toy te karon siam ve don ni le ama sabela chon Yamaha kan kalanga Yamaha hianin line up ti mayang ron chok mai tura soi hi a om nola ama sabera chuan kan soi tu chu R3 Yamaha R3 kha ani a R3 hi atop na arai to khop mai India han April ni khat sak ni som ni kan India soccer khan in BS6 norms ka aron manga khami Changkang in atop ta maka ti chuanin chole mai tur kan ngai line ti an atop ta wanga kumin sang ni som ni pathum kum chonu lampanga hian ron chuak ngai don ni a sai oma chu kan han bi thok anga masabera chon R3 hi bike that tak chak tak nuam tak ani a thentena an sai dan chuanin enge sport touring ten tia sport ata na tha em boxi touring ata na nuam em boxi chutianga R3 hi du ni a engine spec kan du thok anga ama sabera chuanin engine hi T21cc ani a 40.0 horsepower ani a newton meters hi torque kan ti kha 28.8 ani a 6 speed gears ani a ti chuan 2 cylinder ani a R3 masa khan ke enge fork ma lampang kha USD aron manglawa tun a chuak thar tu 2023 ai chuanin fork hi 37mm KYB USD fork kha aron mang to dona tin diamond frame aron mang to don boka tin rear monocoque ani anga chana seat height hi 780mm ani a sang lem lawa 780 seat height chu ti chuanin a tank capacity a tanki petrol leng za ta ka chu ita sompali ani a tin mileage hi 26.3 kilometers per liter ani a R3 hi petrol he angreng tak ani a chan chu 2 cylinder te lo ni to a he lo tak thei kha ni lawa a top speed hi 188 kilometer per hour ani a 188 kilometers per hour ani a ti chuan ari zong hi 170 kg ani tinaman hi enge exo room kan ti chu na bike man akhani a exo room ba ka khanin aron thlen huna chon engemo tax te insurance te katiang tenen kha chuanin na to duai thei 3.7 borvel hi irin dan ani a 3.7 noi thum sing sari borvel rin ani chuan tax te le thil sang te chon noi li chu hol chho mai chu kan ring ve a kha chu ke ma mi bal rin ani a ti chuanin ka tlang pui ni a liquid cool ti te fuel injector ti te two channel ABS ti te le khang chu sang traction control ti te ka chu ka hre chia lawa aron nei vek tura chon ka ngaya quick shifter te po hi aron nei tura chon kan ngaya ground clearance ka 160mm ani a chu atlang pui ni tin tayara hian 140 aron mangdona hnunga hian rin ain anzi adana ni a hi ani nge ka ti chung lawa rin ain aron mang te ang renga 150,000 mang se anal view tu ani a akema ka chu 110 ka ni le maya chu 11070 ni a chu R3 kan sai thei tlang pui chu han ni phot sela ala tu na chon apan hina kan kalanga MTO3 kan kal thunga hey hour 5 hi oma around 5 naked version to MT15 kan ti fo ang khan R3 naked version ni MTO3 hi kan ti deuh top ila kan sei swal lo mai theya a chan chu ain ang tlang puya engine spec tele thil sang hi danglam te chemi omlawa a cc po ain ang chia 321cc thau khani a ti chuan adanglam na lutukha a omlo me the a suspension a po hian a ma a USD fork kan mana kan soitak 37mm KYB USD inverted fork kan ti po kha khami chia thau karon manga ti chuan 2 cylinder thau ni a enge atenki ero adanglam khop mai atenki hianin R3 aka chuan 14 chawlen lai khanin
MTO3 chun 17 dor aron leng do na tin a ke po in hmang in ang chia chia atayar in mana in ang chia chia 140 17 ya nungka tin a ma kha 110 70 kha ani le a zonin MTO3 po hi soina India an launch tu hi an soina arei to a wase an launch mai lawa chan chu kan sei tuang kan BS6 hianin nasa takin hemi Yamaha B ka hianin nge an model sang sang a hian India rama an launch mai tur hi ati boy view nia ni nan soya chumi wanga MTO3 po hi launch mai lo kha an ni a R3 hi an launch chuan MTO3 hi nge tura ngai ani a sei tuang khan call in ang deuh Chhuak claim te chawadang lam khani a naked le full fairing version khani maya MTO3 po hi R3 an launch chuan kan mu thuai tura ngai la MTO3 aman za che hi hriat thei ni lawa ka hra thei mai bik lawa karin dan mai chuan in 3 point something more 3.7 ka R3 ha ani chuan 3.3 3.2 ti borvel chu ni karinga exo room at ti borvel chu ni a karin dan mai ni chu chung chu ka MTO3 big kan sei te chu ni sela MTO3 po hi kumina chuak ngai tura an sei na sat ani a sai chang a te le mi sang kan so na po chu ting chu an sei dan tlang pui ani tuna chuan a pathum nan Yamaha tho kan kal lenga Yamaha R7 kan tianga R7 hi an launch na khovela jan arei to ang renga India tak hian official launch chu an la nei chi lawa anei te chuan to mai theya ma se R7 po hi tun kumina nge tura India an launch nge tura rin chi ngami ani a ama sabera chuan engine spec lampang hi kan sei photanga 689cc ani a ti chuan newton meter hi 67 ani a horsepower hi 73.4 ani a 6 speed gears ani a ti chuan seat height hi 835 mm ani a dual ABS ani a 2 cylinder aron ni a hi tam takina an soi sel ni R7 689cc lai si 2 cylinder chu anon ti hi tam takina an launch lim po khovela anon launch lim po an sei khani a ma se hi chu a thajok tur ngaila ti chuan fuel capacity hi enge 13 liters tho R3 nen kan dang lamna lawa ti chuan a kg ari zonga a bike ri zong hi 188 mo za samret pariat ani a ti chuan a speedo kan ti don mi all digital console ani a ni digital vek khani a bike changkang tu takani USB 4 ron mangdona USB 4 ki R3 te na in ang tho tura khan kan ngai ngota ain ang lo mai thei boka tin atayar hi aron liana 180 by 55 aron ni a ketnunga 180 by 55 tin ketnunga 120 akema 120 ani a ama anunga khan 180 ama 120 ani a ti chuan top speed hi 200 kilometers per hour ani a chak khop maya R7 hi ataka po mu chak khop maya akema hi ampalampang hi dis hi dual disc kan ti ang chi ale lam ve omani a bike super bike ang chi mo super sports bike diktak arani don hi bike hi mo chak khop mai ti chuan aman tur hi nuairuk singa sanglet borvel exo room ani a ti chuan on road chuan noi sari le tlemvel ani don chu noi sari chuang ani don chu tiang borvel tura ngai chu ni a bike hi nga le om to em aizo khapui chunga an tlan mu te po achak to bike nga le pol takani ti kha kan sei ani tuna chuan MTO7 kan sayang ni china kan sayang dau khan R3 le MTO3 kan tiang khan Yamaha R7 aron Yamaha MTO7 ka aron vele don boka hemi pali bike pali te hi chu in koplat ang khan ni a side chang ke na phei chuan MTO7 hi amani atau zok ma a nge a ka en mahan bi le thok anga cc a chon 689cc thau khan ni a R7 ang thau khan ni a cylinder po 2 cylinder thau ni a horsepower hi aron in ang chia boka 73.4 thau ni a tin newton meter ka 67 thau khan ni ang chia 6 speed ni a chon a liter po a tanki lendan po ain ang chia 14 liters thau khan ni a seat height hi MTO7 hi aron niamta 805 mm aron ni a R7 kha
85mm kan ti khamo tle minaron hiam ti na ni a tin abuli a bike ri zonga hianin MT-03 MT-07 hi aron zang shet boka 184 ani a R7 kha 188 ani khamo ti chuan amana hianin ex-showroom akan 7.5 lakhs vel anon pe a noisari si nga vel MT-07 hi ataw khop maya ti chuan eng te eng amok choi bel ngai te text sang te nen chuan noi riat chuang chu a hol zan ton ti chu hriata bike than pa nal lutuk tur kharon ni a tin adis te a fok te kha chu en ang vek tura kan ngaia dis malampang po kha dual dis kharon mang ve thawa fok te po kha USD inverted fok aron manga abe bom khang chi sang traction control ti te khang chi sang quick shift ti te kha chu aram le amlo tur hi ka so sian a ziak chi lawa tiang po nge om thau tur anga yang bike changkang le tha tak tur hei po hi bike nga le om mu chak om ani ti kha kan sai le bokani MT-07 tuna chon Triumph lama kan kalanga Triumph hi European bike ani tuna chuan bike man to bike changkang tak siam tu Triumph company hian India hian speed 400 ti anon launch ve tlat maya hi noi ni singruk sang sari man borvel turangai ani a ex-showroom chan noi ni sing thum borvel ni a texinen ve khan noi ni singruk noi thum chuan kan complete zan don ti na ni a he bike nga lel takani a Bajaj nen hian tangkopin Bajaj po hian an hral don ni in an soya Bajaj India ram Bajaj showroom sanga thlanbi ka an bike hemi speed 400 hi an hral chhuak don ni in an soya nan launch official launch po to nge a engine kan lukanga engine capacity hi 398.15cc ni a 6-speed transmission 6-speed manual ani a kg a bike ri zong hi kg za som sari paruk ani a tin a fuel tank a hian 13 liters a lenga ti chuanin seat height hi sang lo khop ma 790mm ani a maximum power hi 39.5 bhp 39.5 bhp hi aniam thlot lo achak ani he bike hi khal nuam lu tuk tur ani a maximum torque hian 37.5 nm a pe boka 3mm don ani ti chuan front suspension hian 43mm upside down aron mangdon boka USD kan tiang chi ka aron mangdon dual ABS aron dona di sani dona ang chi sang ka chu bike changkang ani na angin thil changkang tak aron chom don ti na ani chu he bike hi nga lel tak mu chak to tak ani a Mizoram a hian kan muhar lo ka bang ti hi kan sai du a mizo te real rem zong tak tur moi pa ani a try mi heti anga anon siam hi India market ta na anon siam bi ki alo ani ti ka kan sai du ni ato beratan chon Harley Davidson hi han sai ka duwa Harley Davidson hi India rama neng mazat kan muwa aizola te po tam tak kan muwa bike nei apol te pon kan oma mase an bike hi tau enge minarani na kan lei thei lo ani a chu bang chuanin tam lo renga mase aman tlom zokin India rama hianin anon tlang zar vele ta tlat mai hi lo mom ma na X440 ani a noi ni sing ni sang kwa ex-showroom in aron lonsani chu alo mom ma e bike thatak tur Harley Davidson chu kan thri a bike tha ani izia alar je te khovel alar je te po kan thri a noi thum tling lowa leitur hi alo mom ni engine capacity a chuanin a cc a chon 440cc ani a mileage po thakop maya 35 km per liter angin nanon pe a ti chuan 6-speed gear kha ni a body a bike ri zong kha ki za song kwale chan ve ani ti chuan a fuel tank ya kan 13.5 liters alenga seat height po hi sang lem nowa 805 mm ani ti chuan a bhp 27 bhp ani a toka chuan 38 ani bike tha chungchuang ani don ni he bike po hi ka sei tong khan Harley Davidson lom tan chon he ai thlom om chung lawa hi po hi kan muhar lawang
kan mu tho yang ti kha kan sei do ni bike lo chuak thar lo chuak tur te kan ma a lo an launch tur te kan riat ang chu tiangin video kan an siam anga tin ka sei tong kan heng ka sei zong hi Mizoram han alo thleng nge yang India ma han alo lut nge yang ti kha engma 100% in ka sei theilawa thu kan lak nge sai sang kan chiar te kan mu atang te kan han sei ve mai ani lo me